O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuialo maia o Tālala Radio Samoa. E na ole se fulu tolu tau sanga le matua o le aweta avale, le ana whaia la tau tūlinga ma leo leo I le pō le asunga fua. Lua I tū lau tūli leo leo ma le ta avale le nei, le ana wa ai Wellsford, mai whaapeo le ta avale o le ta avale ngaoi. Tūlinga nei na whai tia I le ta avale mua mua, ai piki le Ford Ranger, e le ise lai sene, a li I to alua mai whaapeo le Ford, o le ana ngau ia mai manukau I le awauli o le aso lava lea. O le helikopa leo leo le ana whaawau tūli loa ina le ta avale le nei Northland, le ana la vea I le lua I tū la muli muliane, mai whaaftai e le ise isi na whaamanu ali ai. O le aweta avale se fulu tolu tau sanga, o le wa awi nātu I le Youth Aid Services, a o le se fulu lima ma le luas fulu lua tau sanga, e tūtū la ai iluma o le whaamsinonga whaitū maa loa I North Shore. Wa whaauru le tangi le tama o le tamaititi le ana le lemo I se tasi o tama a o iai le swimming pool I Aukilani. E iwa tau sanga le atali ina whaafua se'i o na tifa ma whetau iai ma leo lo o whaasangasanga iai le tangi a o iai le Olympic Pools and Fitness Center I Newmarket. Ma o langona le fia na o I le tama ma ia toso I nātua I loa le atali I mauna I anga I le vai. Na whaate ia le alo o le watangi ma I moli mau o le Herald na inu mia le tamaititi le vai tale malangona le fefe. E se mai le tangi o whaaulu o le afo I wa whaasale tama mai le vaita e le se I longa e umaso esu e ngolo o whaia nei ale au whai ngā luenga. E moli mau o le Herald na muli tau upu ai matama umanei e to alua ma o le au whai ngā luenga lea na vave ane ma whaato a fi le mu. O tu ua ingo le wha o lima lea o lo o sawi le tangi. Wa mai a whailoa aina sui pale mio ni usilo ia fo ile minister le vai fafo Winston Peters manisi o taita I watu motu Pasifika ma ua whai mai ai o lo o le lei mea uma. Fa ai unga le vai aso tālu ai na iai Winston Peters I fiti a o whai ai masui o le whai ngā malo fo wai ai nei. Ma ua whai mai ai o lo o iai pele nau ta ingo ni usila. Ia wha atu maula na fesoa soani le Pasifika. Whailoa inga le nei fiti e le ngata na whailoa iai male pale mio fiti City Veni Rabuka o le whailau tūse le Pacific Islands Forum, ai whaapele pale mi o tūwalu lea sao la ua no nofo whaatasi le whaletali malo e tasi. Whonotanga ma le pale mi o fiti ua whai mai ai Peters sao la ua tala noa ina le tamau a inga, suinga o le tau, fe whaata wa inga maturisi, whaapeai mai tū tau ngā luenga. Mai a Rabuka o se fianga le toe tū lai mai a Winston Peters, o na e tā ua le tō fio se tasi na te sila fia le lei, le atu Pasifika. Wa amata talia e tangata wa le o toi no fo I o lato whale I Hawke's Bay o fo le council. Whale nei o ainga na matua I longa o na whaaleanga ina I le Whao Gabriel, ma I Napier ma Hastings, e se lau fast food ma le fitu whale le saunga le muona toi no fo ia, ma o lo o anga va ai le voluntary buyout, po o le whainga o lo afa ile ma lo ma local councils e toi whaatau ese mai whale. O le vai aso nei e whaamausali ai o fo e lua watalia, a o le isi o le amatanga o le tausanga fo e tūsama whaamaoninga a le Hastings District Council. O le wasa fulu masina, talu na umale a whaama o se taimi umi tele mo a inga a fia. Petai, o se fianga le taunu unga wa amata wavala mai e tūsama saunoanga. Alele I pule o lo o ngafa male nei polo keti. I leo te lenga e wha ofo lo o wha asolopea nei lo ilonga, se fulu o lo o fetu na I tau e maali lie uma iai tu e lua, wha apea maisi whale limas fun maletasi, o lo o whaatali o lātou tau. Mātala whaaiu, o le asoe whafonga mai ai le minister o tupe Nicola Willis lana paketi lai titi. O le paketi le nei o le aia whafola mai ai fo ile tūlanga na ta oto mai ai tupe mai le whainga malo whaato a umatu, ma o se ulua I polo keti lea mo Willis. A o tali ai nā wauli o le asoe whafonga mai ai, o tupe whaasao ma le toe whetu una inga ai maiso le ngaluea ino o tupe le nei taimi sa ia o atu le paketi tele le tausanga fau, lea olo o tau lai I ai. Ai mai le minister langolango o tupe, o ia fo le taita il act David Seymour, e le o tele se tupe wha titi o tupe wha alu mo au nanga lau tele. O lo o sau I le paketi lai titi o le so ma o I tūwia, e wha atu a sau le paketi o me o le tausanga a sau. O le tu lai tasi la wau le so, e fofonga mai ai le paketi lai titi. O Tālala Radio Samoa, Manuela Waso.